Abantu aba abarikujunanwa nikigambwa ngu bakakora obutahirizi omu Rwenzori aha kiro kimwe ky'Okwikumina-kumwe omwaka ogwahwire ogw'2025 baine embundu, emihoro, amacumu n'ebindi by'okurwanisa reero nikwe kutahirira Police Detach hamwe n'ebitongore ebindi omu disitulikiti ya Kasese, Bunyangabo, Bundibugyo, Kabarore bakiita abantu ba buriijo hamwe n'ab'ebyokwerinda. Obwahati abantu aba abaingi bahikize emyezi 6 bari aha remand omuri kihome ekya gavumenti ekya Muruku omuri Mbare kandi okurugirira aha biragiro bya Uganda bwanyuma y'omuntu kusya emyezi 6 abantu aba bashemereire kuba nibatwarwa omu kooti enkuru baze kwetonganaho kandi habeho n'okutunga obwema ningashi mandatory bail. Okurugirira ahari prida wa bamwe aha bantu aba abarikujunanwa Honorable Barnabas Tinkasimire Nyamwebazyo bizire aha kooti betebekanisize okureeba abantu baabo okwemanja zaabo zakusindikwa omu kooti enkuru bite kibiireho ahabwe buzibu bwa network ya Zoom nikwo omushango ogu kwongezebwayo okusya ekiro kimwe ky'okwa mushanju omwaka gw'2026. Process is normally wrong. Kooti ebagandingwa munonga irizoba omuramuzi yashuba yayongezayo omushango gwa Bira Josephine versus Uganda versus Bira Josephine n'abandi 12 kuhozesebwa state teka bakomitingire urundi kubohereza omu high court tukyari omu chief magistrate court cyasha munonga kureba abantu bitwiza tukimanya ati nibagenda kubateka omu high court habo kubeji court ninto tekubasa kuhurikiza emisango yabo babateka omu high court so that turebe kikugarukaho na mbweno cyashasha kureba anti tibabateka. We don't really know habo kube emyezi 6 is enough okureba anti bafune bizibite bakwenda bafune byone bakwenda hari aba bantu abasibe. Honorable Barnabas Tinkasimire nagira ngo bwahati bonka ba prida batandikire no kurebuka ngo bashaba obwema bw'abantu aba. Mungu tushabe bail tukole bail application kaba prida abali koleza aba bantu abali mu nkoma bamara y'emyezi 6 no kweyongerayo ngo bakoze sobugabe bwabo burabahebwa constitution yihanga kureba ngo ba applyingira bail. Okurugirira Prida Tinkasimire aina amasiko mengi ngo abantu abengi nibija kurekurwa ahabo kuba tibine rumaje. Nimpamya ngo state n'abantu bace hari 10 hari 12 abeyineho bwakaisho noza kushanga nka 15 ari bo yasigaza abandi nkuku nintebereza nka 15 rundi batakwingura 50 ari bo yasigaza abandi barekure. Abanyabuzare b'abantu aba bo nibetombwitwa aha bwa kooti okucererwa kukora okucondoza kuri kumara okugira ngo barekure abatine mushango. Kiriza abana bitu abasibirwe okubareta omu kooti so that baba committing omu high court rero turebe obani twabemerera obani bakora batani babahozesa because they have bagenzire kumara obwire buringwa. So niturora abantu bitu bali mukubonabona kandi embera yikiragiro tikikwekiriza niturora amezi 6 gona bagamara mu prison koti tubere ntusubira kiro kinu kurora ngo negenda kubateka mu koti kwahozesa ne kwa bakwatora mu high court bagenda mu high court esemero kuhandolinga omisango yabo. We omuramuzi wa koteji ayongizeyo okurira ko rubanjoro okushikiza kimwe kibanza cyo kwa mushanjo okwezi okurukwiza makuraga gashakwa Onesmus Turiyahabwe.